kepada Mon Fulsi, golongan menang. Nekasih dari Madura. Boleh, semakin masuk 15. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadejeh. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Lemak petok persiapan. Lemak Nabila. Bola api Malasan. Amos nomor petok. Madi. Ranu Yoso Putra Bali persiapan 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6. Gol. Palembang merah. Kalau semakin masuk lima petok. Nomor 5 kedua bila Putra Palembang merah. Amosor nomor petok. Mati Putra Bali dan Yoso berdeja Palembang biru. Persiapan dunia 10-11 persiapan. Nomor 10 Hussein Siti Mesut Jati Mulyo. Amosor nomor 11 Ye Hela persiapan. Boleh 3 menit di 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9,
10, 9, 8, 7, 6. Gol. Helak pada dia asal lempang biru. 11. Persiapan 13 Amoso 16 persiapan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 gol. Ya asal lempang biru. Salah sebagai terbelah jemput bendera asal lempang merah. Amoso nomor 16. Heru setiap hadapi bendera asal lempang biru. Persiapan 12 ketirik. Persiapan 4 3 2 1 10 9 8 7 6 gol. Ya asal lempang biru. Rambut dia hadap. Oceng Meler Junior Kedun Sawi Tembak Probolinggo. Pada sebagian 2 lekor Pak Lekor pemasok 2 lekor Pak 2 lekor Kades Sued lagi tak sadar
Bedelau asal lempang merah Amoso darah dingin adem Keramat Agung berdeja asal lempang biru. Siapa Ibu Dina? 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 gol. Coba Tong Imam panggilan dak Tong Imam suara pentas Tong Imam. Iya Pak Mari. Oh di mana Arya? Kapal ibu kapal. Iya asal lempang biru. Sanusi. Total Sanusi, Sanusi. 6 lekor betul. Sanusi yang pos Poniman di baru. Nomor 6 ekor Kaduna Haikal. Strip Kaderasat Lintas Negara Jatimulyo. Bedelau asal lempang merah. Apa nomor total ekor Arto Kademan artis berdeja asal lempang biru. 3 2 1 10 9 8 7 6 gol. Ya asal lempang biru. Oleh serangkaian masuk polo Kaduna Putra Radioso berdelau asal lempang merah. Amoso nomor 2 Marhako Pamekasan berdeja asal lempang biru. 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 gol. Ya asal lempang biru. 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 gol. Aduh, duduk. Parah bahas Lawi. Boleh dikasih terakhir golongan kalah asal lempang merah Pak Polo Kampung Nadi Ranu Bendali pada tengah asal lempang kuning Pak 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 gol. Iya asal lempang kuning.
Jika teman-teman ingin membuat jersey karapan sapi, langsung saja ke Silver 21 Apparel. Silver 21 Apparel melayani jersey printing, sablon kaos DTF, serta kaos polo. Tidak hanya jersey karapan sapi saja, jersey tim olahraga, racing, serta banyak yang lainnya. Tentunya kami produksi sendiri dengan mesin printing yang berkualitas tinggi, satu-satunya yang ada di Madura, dan mesin sablon DTF paling besar di Madura. Yuk langsung datang ke Silver 21 Apparel yang beralamat di Jalan Kiai Haji Amin Ja'far nomor 34 Pamekasan. Teman-teman bisa langsung memilih bahan serta desain gratis dari kami. Kami juga melayani pemesanan secara online, tentunya dengan desain gratis. Langsung saja hubungi kontak person di bawah deskripsi video ini ya. Terima kasih. 20, Babak kedua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6. Gol! Ya, asal lempar merah. Baris rangkaian memasuk 6 belum. Nomor 6 baris suet. Lanjut. Apa nomor belum? Selamat nomor belum. ancaman 2024. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gol! Ya, asal lepas. Boleh sangat ke kiri. Boleh bagian full C, bagian menang. Boleh, kata kepada Ramon full C, golongan menang. Nekah sudah betul lah. Boleh, serangkaian masuk 15. Delegasi nomor 15 Kaduna Sanusi. Boleh semakin pemakai Betul belas, sangat belas. Pati Samsat Temporan pada Elau Asri Pang Merah. Aboso nomor 19 Tayyip Awar-awar Jebun pada Edaja Asal Pang Biru. Persiapan Budina telah rekor Kediri 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6. Gol! Iya, asal lepas merah. Oh, Boleh, tolong ekor ke kiri. Tolong ekor ke kiri. Ke kiri. Boleh. Tolong ekor. lo lek. Ilham, nyaman siapa ya, Bang? Sanusi, nyaman siapa ya, Basi? Sanusi. Ya.
berlekor. Nyaman siapa yang paham? Ilham. Nyaman siapa? Nomor berlekor. Nomor sidome Dek Darat Meran Berkilau Aselendang Merah. Nomor berlekor Lintas Darat Kademangan Tommy Berkilau Aselendang Biru. Waktu berjalan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
10, 9, 8, 7, 6. Jauh. Ya, bendera merah. Setung Sana Lekortan Padanma Putra Ranoyoso Beragin Lau Aselendang merah. Amoso nomor 30 Setung Jenderal Kecil Putri Engka Kada Samsul Badagir Gajah Aselendang biru. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, jol. Ya, bendera biru ternyata. Amoso nomor 35 tanpa nama Kaliwungu Hendra Kaliwungu Badagir Gajah Aselendang biru. Waktu berjalan antara nomor 33 Amoso 35. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jauh. Ya, bendera merah ternyata nomor 30 peto Akbar Rian Jatiroto Pedekilau Selendang merah. Nomor 30 Sanga tanpa nama Adit Jabun Beda Tengah Selendang Koneng. Nomor 40 Setung Jisamsu Junior Kepala Desa Krucil Bapak Hasan Badagir Gajah Selendang biru. 50. Telok kalak setu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6. Oh, siapa di tengah kira? Boleh lah. Aduh. Iya, bendera biru ternyata 41